Kake ore paidip class 8 2001 nalotu atumore baa kumok amu ore apa ormarei lang inakata naa ketii abori ore paidip inkilasini isiet naa kayieu apa nalo high school ashu secondary ore apa enaaji ang naa nkishu are eeta mpapa ashu ninye eeta mama nera nkera natoiwuo mama kera isiet layiok 7 wentito nabo naa nanu orbotor nayieu naa apa nalo high school nalaikino naajoki mpapa enaikash nias biashara alang secondary amu meeta ake entoki naisumi nalo aboloki bar that was 2002 nalo abol bar te Bullseye baada tu ya class 8 maata nye enkipande nalo abol bar ore inakata mama netajeuaki ninye mama napa tasati naiteru esiai Enkai enapa revival 98-97 ninche apa nena ore paalo abol bar nemeyieu apa meyieu negel tenkomono aomon ajoki Enkai ntai enkerai tenaa mee nishiakino netii Very Super Show, inspiring lives. Wow, olaing'urani le Very Super Show, karibu oleng enkolong etaata sidai naisho yiok Enkai, karibu ena rishata sidai oleng. Ayaki oshiake nkaatini napaasha oltung'anak kiata osinkolio Enkai ng'ode eshoto orpurko eeta oshiake nicho sapuk nayieu neliki yiok eeta enkatini sidai olaing'urani lai le Very Super Show piyiolou ajo doesn't matter ashu mijalisha ajo kenchidai naabaa imaa sometimes ore nye teniimaa nchidai kumok naa kore destiny ino ashu kore entaisere ino naa kaikitok oleng ore entaisere ino naa kaikitok oleng neeku tenetii tanakata ntokitin nigira aimaa tayiolo ajo mee iyie ake openy naa etii ake nye Yesu orkipaareta nchere ore tenakop naa iimaa mbaa kumok kake entishipata amu atimira enkop neeku ifaa siyie nishipa tiatua Enkai nisilig olaitoriani katukul kigira apuo dukuya kiata naa taata osinkolio Enkai Reverend Ben Kipamet yes pastor tenewueji neeku ayieu naitoomon karibu oleng ashe oleng wow karibu oleng atua erishata Very Super Show ashe oleng roroki olaing'urani le Very Super Show airoki taa ilaing'urak pookin le Very Super Show ashipa oleng kaji Pastor Ben Kipamet ara orpastai te Kumba te kanisa Faith Evangelical Free Church te Kumba tiabori mpapa lang Bishop Osoi ara sii assistant chief le Kumba aya ira si chief yes wow neeku ara olaiguanani te Kumba sub location torpurko ward aisho Enkai enashe atusuja oleng kuna ena show naamayian Enkai tenkaraki shakenisho najo kang'arie nanu ilaing'urak enaitaunye Enkai peeyiolou pooki tung'ani ajo keeta Enkai indamunot sidan ormabarishoi tenkaraki enkishui e pooki tung'ani wow toliki yiok ajo kang'ae ele loji Pastor Ben Kipamet kaji apa ebulunye ina atini ino kigira apuo dukuya ore Pastor Ben Kipamet naa aing'ua ormarei ojo lole Koshoi kimanya Kumba mpapa lai eji Kipamet ore mpapa neeta ntasati are ara nanu first born ashu olayioni botor lentasat kiti natubulua te Kumba naisuma te Kumba Primary School kuanzia keyie 92 mpaka 2001 alotu aidip primary neeku nanu taa ilo wow yes toliki yiok eton eitu ibaya nene wueji pookin amu ayiolo ajo etii enkatini ino nterua akeyie school nilo hivyo mpaka nindip tenaa ketii apa challenges ore primary itu atum challenges kake ore paidip class 8 2001 nalotu atumore baa kumok amu ore apa ormarei lang inakata naa ketii abori ore paidip inkilasini isiet
naa kayieu apa nalo high school ashu secondary. Ore apa enaaji ang naa nkishu areta mpapa ashu ninye eeta mama. Nera nkera natoiwuo mama kera isiet. Layiok 7 wentito nabo. Naa nanu orbotor. Nayieu naa apa nalo high school nalaikino. Nalaikino. Naajoki mpapa enaikash nias biashara alang secondary amu meeta ake entoki naisumi. Nalo aboloki bar. That was 2002. Nalo abol bar te Bullseye. Bar. Baada tu ya class 8 maata nye enkipande. Nalo abol bar. Ore inakata mama netajeuaki ninye mama. Napa tasati naiteru esiai Enkai. Enapa revival 98, 97. Ninche apa nena. Ore paalo abol bar nemeyieu apa. Meyieu negel tenkomono aomon ajoki Enkai ntai enkerai tenaa mee nishiakino netii. Neomon oleng. Naendelea ena bai 2002. Maiwe nalotu aiken. Kanyor apa pool oleng. Kanyor apa pool. Neeku ore saa 2 aikeno bar. Nalo aar pool. Neeku ore enaduo toki naasu te bar naya pookin pool. Nalo aar pool. Namaniki ikene bar. Nashukunye ang. Ore paashukunye ang naigil ake mpapa aboloki enkae bar te Kumba. Mara ya pili. Nitoki ake sinye naikeno. Ore piikeno ore 2003 naipang'u alo Nairobi Watchman. Itejo ndo maipang'a aing'oru esiai. Najo alo aing'oru enkae siai 203. Nalo Nairobi, nikipuo aarripisho te Nairobi, te Gashie tidie, ewuei neji Kidogoro, nikipuo aarrip inkajijik tine. Ore esiai enking'asia nanoto najo alo aing'oru esiai e Watchman naa ore esiai natum naa enarripi bar. Ore ena bar narripito naa enkiti aji apa natonta maali. Meeta nkulie aji natii bar ake natipikaki enkiti wuasa ninye ake. Naendelea aaku Watchman. Ore enkewarie nabo naurishoi ijo kehomoki neeku nanu openy. Naning' ajo aturishe kake kerekero osesen. Naurishoi naisik kewarie nalo nkang'itie ormaasai apa natii likae osho tine natii irkulie maasai. Nalo airura. Ore tedekenya saa 12 neeku olopeny enapa bar enkang' apa natii ewueji apa nikimanya. Nejo inyi amu etigilaki duo enkaji ai naa kai duo itii. Nikipuo nijo maape etigilaki enaduo bar tookoki naishi ishunye iltaai ewaki ntokitin duo natii. Ore bahati neimu Enkai entasat enopeny apa enaaji. Nejo amatiaka aipang'ua duo saa 12 tine neeku mayiolo naajo esaaja etaraki amu atung'ayie nanu esiai saa 12. Niirukinye ena tasat kulo omon lainei nejo nye kesipa. Nejo kesipa ake amu melejisho ele kijanai kesipa. Naapal taa tine naajokini etaa naa iting'o esiai shomo yie. Napuku ake tine nashukunye alotu ang'. Ore paalotu ang' nalotu ashukunye ang'. Alotu atonton tiang'. Ore enkolong' nabo neponunui fellowship ang'. Eponunui fellowship enkang' ang'. Nemayieu naa nalo amu mayieu naa mboroi lenkai. Najing' aji ero egirai aara ine omon teboo. Nihubiri orpasai. Ore piihubiri orpasai naning' ajo aiseyie leroi kake mayieu sii naipang' alo ajeu. Niidip ninche fellowship nepuo. Ore teipa ainosita ake oladuo rorei oihubiriaki naitanyamal omatoning'oi enkae ang' nagira ake aigil aata enkae fellowship. Nadumunye nalo. Ore paalo nalo ajeu ina olong' 2004. Kake mitii ake sukuul. Matii sukuul. Ore paalo ajeu 2004 nalo naijoin kanisa ACK natii Kumba tine. Nikitontoni baada ya miezi kidogo narikoo program naishori matorikoi program. Nejo enkae tasat apa natii ine aanyo daa piitu elo ele kijanai sukuul. Nejoki taa entasat atalaa apa entoki nayayie naa piitu elo. Nejo ore taisere naa kalo aing'uraki sukuul. Nedumunye nelo ayau admission letter
te Kajiado Central school apa natii ene naji Kajiado Central nelo ayau nedumunye mama nelo enkai ang' elikae tasat aomonu enkiteng' naamiraki paatumoki ashomo nelo amir ena kiteng' nishori enkiteng' payieu apa akeyie nilo school kayieu apa nalo school ata baada ilarin kumok latoona teboo keyieu apa oltau lai nelo school ore peelo amir najoki kara nanu tayari paalo school ore second term 2004 nalo aijoin high school ore ena olong' edukuya kipuoito ompapa latoriko ore osanduku lai oloshi le shopping ormirangeti obo otii bedsheet opanga soup nilo aiteru form 1 nalo aiteru form 1 aloito taa osanduku otii ormirangeti obo orpanga soup obo oilata imagine mikiata nye entoki nikinosie meeta nye mpapa entoki nainyang'akinye lunch kipuoito school ekintaima lunch time enoshi saa 7 peekijing school peekipuo ainepu orkeseri lole school peekipuo anya nikipuo nikijing school naa ore enking'asia kaata apa shida olodua kaaya apa olodua oleng neeku ore entoki naijo orkeseri entoki naijo mpoosho sukuma cabbage maisho mainosa najo abaya school ore lunch time orkeseri inositae naata esumash nemaata entoki nemaata 10 maata nye pocket money yoyote najo school naadimiti nikiendelea school naimaa osina ogol oleng teneshuki nkera itiaki kaipang' nye nanu ore ake paadol baas elotu ipot nkera naituruk nanu amu kayiolo ake ajo itii kayiolo ake ajo atii loiteru aipang' kake aewuo nairuk Enkai neeku kara olairukoni natii CU nanyorr Enkai mokure aure nena baa atayiolo ajo kaidip ake amu ore Enkai kaatayie apa enkipirta olaing'urani le Mary Supesho kigira apuo dukuya orpastai naa olaiguanani taata kiata tena rishata nikijo ene Mary Supesho kila mtu neeta safari e maisha milo akeyie duo arrion tenkaraki ngolikinot nigira aimaa amu nena golikinot ninye nikintobirr toltung'ani loishaa nira te maisha ore oshiake gold naa keetai keng'asai oshi aimie atua enkima paa ketumi aitobiru ntokitin sidain oleng neeku kigira apuo dukuya nai egira osinka le Enkai aliki yiok ajoki eshomo Enkai sukuul nalo transfer lepunye toltoilo penyo na transfer nalo Adrifa secondary nalo aas form 4 tine kake ore ina katikati pookin engolikinoto sapuk paayewuo aidip school nkuku emirr mama eewuo migeri metooro takataka neeta nkera kumok nalo school maata pocket money neshuki nkera lazima ake paalo ore paalotu aidip 2007 ore 2008 nalotu alo Bible school alo Bible school itayiewua ake nilotu aaku orpastai mayiolo kake kanyorr Enkai Enkai anyorr ororei le Enkai nalo Bible school larin okuni full time naa toonkejek alo kelakuaniki apa kutoka Kumba mpaka Irbisil neeku kayo kila siku enaake enkerai naloito primary nejo iltung'anak kanyoo kisaidia Bible school kanyoo ilo aas kanyoo faida nitum kake kanyorr ororei le Enkai naning'ito enkipototo Enkai tiatua nanu ore 2011 nalotu aidip Bible school naigraduate naas diploma naisho Enkai enashe ore 2015 ore 2012 naemisho aem entomononi keji Pauline aing'ua Transmara nalotu aem 2012 ore 2015 nepuku nafasi e assistant chief te Kumba ira ake orpastai? Ara ake orpastai indipaki ake aitaa orpastai? Aidipaki ake aitaa orpastai ata orpastai 2009 nepuku nafasi e assistant chief nalo taa apply nalo apply ore enking'asia ore enaang' mee enkang' duo enkang' kiti meitu aikata etumi olaiguanani enapa neji nena enkop ata ninye orgilata laing'ua amu keji Loodokishu
The first time. Lodogisho. Enkata edukuya te history enye. Peetumi ninche olaiguanani. Oota enkiraoni. Nitayu Enkai orkiti tung'ani apa lemelio. Wenye peeji ninye egirai aisho. Meamini irkulie tung'anak kejo kanyioo ilo. Engae ilo. Ele laa Bible ake enapita. Biblia ake eyiolo ilo. Etu ejo irkulie ipinga tenkaraki nira orpastai? Ipinga irkumok. Ipinga irkumok kake atoomon apa Enkai najoki teniyieu nikincho. Endol ajo kaanare nchooki naa endol ajo menare tapala amu. Keetai duo apa siasa oleng inakata? Sapuk oleng. Esiai olaiguanani naa keetai lasima piitumia enkijape siasa. Naisho Enkai omom ake singan natooshoko simui kumok entomonokoki nariasi Enkai teniyieu. Teneyieunoto ino. Mee lazima neme entoki nailaumu Enkai ajo kanyioo pitu aisho. Kake teniyieu nikincho. Nikias interview naalotu Enkai aisho. Neeku enking'asia sapuk. Wow, ama norpastai naa olaiguanani. Naa ore enaang' naing'ua meeta ninye olaini history naji ena olaiguanak amu keeta nkang'itie naa ketum entoki amu keeta apa iltung'anak lenye otii. Keeta iltung'anak sapukin te serkali. Keeta apa irkulie aiguanak. Itu aikata etumi enaa netumi inaang'. The first one. Naitoki aaku the first one ole dukuya toladuo orporro lang. Kalo orporro linyi? Irkileku. Kamaa irkileku naa loong'ae? Irmemeri? Irmemeri. Neeku naa naaku ole dukuya. Itu aikata ninche sinche etum aikata erikore te serkali inakata. Naisho Enkai enashe amu airo ole dukuya tormarei, ole dukuya torgilata, ole dukuya torporror, naa orkiti tung'ani apa lemelio. Neeku ore kuna wueji pookin naitaunye olaitoriani najo kaitagol kaalotu mairoro maitayu ena shakinisho paa ore oltung'ani ogira aimie engoloto labda etii nkera esukuul tenaa naagira aistagol metii nkishu ang'. Metii aitoki naisumareki. Elelek entoiwuoi nabo iyata. Ng'ura kamera. Elelek entoiwuoi nabo iyata. Igira osina otii enkang'. Meenya ake Enkai aitayu entoki sidai tiatua ormarei ata enorkinyi ata ening'ua ata enitii abori keeta Enkai enkidimata. Kiidim ake Enkai yani erishata ake duo piincho kewon. Erishata piincho kewon niruhusu Enkai mikiimie wuejitin neeyieu nikiimie. Amu ore enewueji pookin naimua tenemutum aikata jeu tenemutum aikata iruko Kristo enaata minatii. Amu aewuo apa ayiolou ajo olorikwa apa laajo ore paahomo amir baa kaajo olotu aidivert aitayu tolaini apa oyieu Enkai tentoki apa nayieu Enkai naaku. Paa ketii ingolikinot duo niimaa tenakata tesiai ira olaiguanani ira orpastai tenaa idol anaa kejing'akino ake pokirare. Melai ake melama oleng kake melai ingolikinot amu ore ena siai olaiguanani naa esiai keya nepuku nchang'arrin mabishano naa neeltu siasa sapuk. Neetai amu enenkop namenyanyuk naa enda kitoria Enkai amu ore enkitoria Enkai naa Enkai kitoria naa Enkai kitoria ena. Ore ena naa keeta mbaa kumok. Keya nedumunye siasa, keya nedumunye nchang'arrin, keya naa enisuj esipata. Ore piintashe tesipata nikimbayie elde tung'ani lisujita lintashe ajoki mesipa ena niasita. Nikimbayie enchoto sapuk. Niyiolo ajo iltung'anak kumok menyorr esipata. Mongo eyieu. Nimidimayu naa lasima naa intashe tesipata mara naa orpastai. Kai naiko enajo mongo nara osinka lenkai nara olaiguanani. Kibidi maitasho tesipata nemeyieu naa iltung'anak kumok esipata. Neeku keasa enkine entumore opposition sapuk tenkaraki iltung'anak. Tenkaraki meyieu iltung'anak nias ena nasipa. Etii naaji iltung'ani lojo ama orpastai kiidim atijing'a mbaa esiasa. Ata MCA. Ata MCA, ata governor, ata akeyie naaji ata women rep. Amu idol ninye temtandao iltung'anak eerita oleng nejo nedek irpastani naaji looyieu nitashe ashu oltung'ani naaji oyieu nitashe netajeuo neyiolou ajo ore ele tung'ani ore imbaa enyenak naa Enkai. Kake tenejo ade ele tung'ani itashe aing'oru kura niteru iltung'anak aajoki kanyioo piilotu aitashe tesiasa nikiari aarr. Kidimayu oleng. Ore enaata enkitoria Enkai naa ashu kanisa egira sinye aimaa engolikinoto. Naa enemeetai oltung'ani oure Enkai ashu oyiolo Enkai otii office otii enkopis naje nironya ilaisiayiak Lenkai nironya kanisa nironya esiai Enkai. Kejo Biblia tenejing' isupati enkitoria
neshipa olorere nejing ilarruok nigoroo olorere neeku kiyieu kidimayu naa kesidai esidai kiba ake tenintayu kewon tolaini tenintayu kewon tolaini lenkai aing'uaa naa Enkai alo asu kunda kake teniata amu ore oshi enjeunoto naa oltau lino naa iyie oing'orr enjeunoto ino tenirrip ena jeunoto nintashe tolaini osipa ira ake osinka lenkai kenare naa kidimayu nejo irkulie jii ore tenijing siasa naa maybe nimorisho neeku ina peejitoi meyieuni nejing irpastani meyieuni nejing mee morore nikincho kura ekincho eng'ae nanyorr oltung'ani omorisho egira Enkai sinye aing'oru ilo tung'ani oidim ore apa Israel oltung'ani otajuo orikito Musa ore iloshon pookin apa le Bible kumok loo Daudi lapolosak naa kinkii eeta ake eilata olapolosani neeta eilata enda nkae rikore neeku kiyieu naa kidimayu teneetai iltung'anak ootajeutuo oyieu ning'oru ilorikan support iyie kabisa pee kipuku siyiok tenyamali mitokini adol kanisa enaa enoltung'anak oota ilashoto amu nai neeku ore enda anisa ore orbishop lenye naa orgavanai ore enda nkae ore orbishop lenye ashu orpasi lenye naa orbungei ore enda nkae na MCA ore enda nkae naa olaiguanani ejo Biblia kilepu oldonyio lenkai alang'u ildonyio pookin nilepu na hiyo wakati nakuja egira alotu amu ore enkaji Enkai kiyieu lelo tung'anak rorie naa iltung'anak oshi loogira aajo aar kanisa tenkaraki mbaa naijo nena ore ina naa ore iltung'anak oorita kanisa aajo menare ashu kemakwa tening'oru olairukoni olorika le siasa kepong'ito ama naata Mary eng'ae nagira aipotu inkanisani meetu aisapot iyiok kujenga kuleta hiyo pesa yao oi nikitum sii olairukok kerono tenikiata sii mpisai merono pee kiasie esiai Enkai ore ena kitoria Enkai naa kiriamari ompisai o power naa inakata ake pee nepuoi aimie kulie tokitin maajo te county assembly adol apa long tenkae kop orkisii ejito ketumi aitalaku crusade ketumi aitalaku enintai posta ketumi aitalaku elikioroto ama naimutua olairukoni orgavanai enemutua eetai MCS tomon larpasani kai iko ina bill pee neeku tenepal kanisa aajo midimayu ning'oru orpasai ashu ing'oru oltung'ani otajeuo amu mee lasima apa orpasai ake olairukoni ing'oru olorika nekipong'ito naa enchala ninyanyasa iyiok neimieki nkulie sheriani nainyanyasa kanisa nekishiakino naa ore ilairukok ketii mpaka president naa olairukoni. Wow, swali ya mwisho. Kisha neesisho orpastani neas esiai kabisa kabisa ore enaata ara noo olaiguanani nara orpastai naa ore enda siai olaiguanani naa esiai ore ena naa kibarua naa kishiakino nias ore tofauti inakata apa maata esiai ara orpastai nemaata enkae siai naa ketii tofauti sapuk oleng amu ore ewueji sapuk tenakata enkisiayiare ai ashu kanisa natii naishikilia naas amu keya naa ore washirika liata naa kwa mfano ore enkop ormaasai intasati naapuo kanisa ore naduo tasati elelek inye nkolianje elelek iltung'anak laa mitore enaduo mali naa keyieu ina kanisa every Sunday kila Jumapili lazima peetai matangazo aajo eyieuni mpisai naasieki entoki naje eyieuni neesi ena project neeku kishiakino neeta orpastai esiai enye pee meeku olola etejo Paulo ore lemees esiai emincho enya endaa kishiakino neeta orpastai enkae siai enye naasita pee mintanyamal iltung'anak ore oshi taata peewuo ena namiri enkare nemiri nkitambaani nemiri enterit nemiri soitok nemiri irkifagioni oltung'ani lemees enkae siai kando ometaa ijo amirr oroi lenkai lemishiakino nemiri free oroi lenkai irkifagioni enkare ijoki oltung'ani pooki piinchiu tentai 50,000 enintai iropiyiani esiai mees fanya kazi ingine taasa enkae siai nikindim ayaki piing'orie nkera inonok amu kiata siyiok nkera nikiata ntomonok nikiata irmareita nikiata siaitin ntokitin naing'orita yiok naayieu nikiret nemiidipaki ina sadaka rorie oltung'ani naaji otigile tau tenkaraki labda etii abori kanyo naaji ijoki kigira niwe uja record. Oh. Okay, pick.
irorie oltung'ani naaji otii abori kigira aidip. Yes. Ajoki oltung'ani pookin otii abori. Ore enayawua nanu Enkai naa tolchala loonkuruon naitayu. Kejo doi Enkai tembuku e Samuel. Enkai nadumu olaisinani tolchala loonkuruon naitoton tenebo orkituak. Kai najoki ilo tung'ani orgil etau. Ilo tung'ani odolta enaa meeta enkang' enye dukuya. Meeta ormarei lenye enepoito. Ruko Yesu. Tajeu. Ore ake piijeu nitobirr Enkai destiny, entaisere ino. Nikishuku Enkai olapa aini ake oyieu Enkai niaku. Ore entoki apa naitobira Enkai piaku naa iyaku ake. Naa kidimayu. Kidimayu peekidumu Enkai. Kidimayu peekintayu Enkai tiabori. Kidimayu peekintaa Enkai entoki nemenyorraa iltung'anak pookin ajo iindim ataa. Kayiolo irkumok tenakata ajo keoshi naing'orr ake irkulie meamini ajo ele tung'ani apa taa chief, ele tung'ani apa taa etamayiana Enkai, aibelekenya Enkai. Ore ninye apa esaso naata eisapuk oleng. Kake naamayian olaitoriani, neeku kajoki oltung'ani pookin otigile tau kidimayu tenkai. Indim atopua, indim ataa karsis, indim atamayianayu, kidimayu tolaitoriani. Kai etii kanisa ino? Etii Kumba. Enilotu Kumba, Kumba town on your way to Bisil, loito Bisil, etii atua ina center, nkilikuanu ake ajo kore kanisa Faith, Faith Evangelical, natii orpasai Ben Kipamet, naa olaiguanani sii. Nikitii nikigira aisiai Enkai. Wow. Yes. Ashe oleng. Ashe oleng. Nimeshukuru sana. Amen. Kimayiana Enkai. Ashe oleng. Yes, olaing'oni le Mary Supet Show itadua ashu nining'o oshiake nisho nikimakita mbaa napaasha enaa kifaa nees irpastani esiai, mbaa esiasa, itoning'o ake mbaa duo napaasha nikimakita taata tenkolong' e taata. Kanyoo naaji indim atejo toonena baa? Kishaa neeku orpastai nejing atua siasa na aing'oru MCA, aing'oru governor, aing'oru orbungei. Is it possible? Njoki siye comment ino tine tiabori olaing'oni le Mary Supet Show. Nagira ajo ashe oleng itegelu aing'or Mary Supet Show, kimayiana Enkai oleng. Agira aomon support ino, subscribe hapo chini, subscribe ni comment and share this video. Mikitamayiana Enkai oloishu kaaji Mary Supet eneleshao aka nayau osim. Mary Supet Show, inspiring lives.